Gantxoa. Xalak ongi bildu du. Erki. Beste bolea bat, hori luzeago. Gantxoz sartu da Arretxe. Eskuinez ongi Xala. Barruan eta tanto. Barruan izan da. Eta ezin bildu Luzaidarrak. Erantzun aparta. Bolea luzea. Erki oso. Eta orain bolearen bila bera. Hor mozko batezko lautarri garrizko hundik hartzen ditu. Erki Xala eta Arretxe eraman bai, baina kanpora. Ongi irten zaio eta Erki eraman du. Xala. Barruan. Iz. Ireki mozean. Urrundik egina izan da. Tanto Ilarau eten nahi duela. Ez oraingoz bera zutitu da. Semea eserrarazik gabe ere bai. Baina orain partida berdintzeko aukera. Eraman Arretxek, arro. Bere buruari denbora emanez. Xala. Ez da hoizki. Txokoan luze. Iaso Arretxek. Txapara joan zaio. Atera Ulapurtarrak. Oso ongi erantzun Arretxek. Ongi irekia. Bildu Xalak. Ezkerka da ona. Eskuinez orain. Gantxo luzea. Boti bolea Xala. Gaizto. Txokora. Ormabiko kaskarra. Ezkertzear hori. Kanpora joan. Atera du. Eta Sake Biurria. Alere. Sakea berreskuratu eta bi jarraian. Hori eraman du. Txokoan luze oso. Eta eskuinez eraman. Gainean gaizki joa. Ya preparando el cuarto y medio. Sí, ya hemos hecho unos entrenamientos y ya con ganas de empezar. A ver si llegan las fechas. Urratsa. Pasaportea. Horreztu asmatu. Xalak ere ez. Eta bukatu da partida. Eta ez usteko. Hasi eran zer gertatu da. Bendarekin atzera eta aurrera ibili zara. Bai, bueno, hene ustez beran hori ez du aguantatu, ez? Ongi entrenatu nintzen eta baina, bueno, gaur partio bat zegoen eta hor segiaren tantotan zagitzo zer senitu dut eta, bueno, ordu beste horretara egun eta lotu eta, bueno, azkenean ezin nuen jokatu eta, bueno, pena izan da, ez? Pentsatzen nuen aguantatuko zuera, ez? Belauna hori, baina, bueno, azkenean ezin nuen ez da Xakek ere eraman, ez? Hor indara eman ez gero hanka hortan nuen ezer eta, bueno, mina eta, bueno, zorionak ikereri, bera, ustez partio nahiko txukuna egin du, ni atatu niz partidutik, belauna horrekin, eta, bueno, pena izan da, eta
Eta bueno, hola da ez, behar nuen ariskatu dut eta ez da pasatu ez. Hala ere etorri zara, partidan, berdintzea lortu duzu, ez ziren, oraintxe jakiten ari gara, mina ere bazenuela eta ez ziren unerik onena, baina etorri zara. Bai, gero diferente lotu dugu ez, jarri dugu beste modukoan bendaje hori eta bueno, hobeto, baina gero hor sake bueltatzean hor ez zinuen ez apoiatu eta bueno, azkenean etzen bat ere eresa ez, pentsatzen nuen gehiago hanka hortaz joko baino eta bueno, pena da, bueno, espero dut azkarrego jarri eta bueno, zorionak ikereri segitzen dezala hola ez, eta bueno, merezi du gaur irabaztea eta gaur pena izan da eta hola da ez. Pena demoraldi ezin biribildu izana bibitara txapeldun, buruz burukoan finala jokatu zenuen, tira gaur aurrenekoan kanpana, horixe pena. Bai, hori da ez, hor txapelketa bat joatzeko behar da atope hon ez, eta ni genintzen hola gaur eta bueno, hola triste, baina bueno, sekituko dugu hola rekuperatzean gauri eta bueno, espero dut azka rekuperatzea eta berguain binazka hori preparatzea eta segi aurrera ez. Eskerrik asko eta altxaburua. Beno, bendajearen abakarrik ez zuen honbait, mina ere izan du, 6. tantotik aurrera dena den partidan nola sartzen den ere pilotari bakoitza oso garrantzitsua askotan erabakigarria izaten da, eta 6. tanto hortara arte ere oso hotz ikusi dugu xala. Porrote handia, nire ustez. Ea zer dion gaurko irabazleak, Iker Arretxek. Zorionak, Iker, objetivo cumplido. Era difícil, porque bueno, Xala es un gran pelotari, pero no ha tenido su mejor noche, un partido extraño. En el inicio con 2 tantos polémicos, tanta interrupción. Pues sí, la verdad es que era un partido muy difícil desde el principio y salió muy centrado. Sabíamos que lo teníamos muy difícil, pero bueno, ha sido un partido que ha complicado, como dices tú, mucho parón. Había que estar muy centrado en el partido, no irte de los tantos, porque si no te puedes descentrar un poco y bueno, pues hemos conseguido ganar, ¿no? Está muy tranquilo en esos momentos. Pues sí, hay que estarlo, ¿no? Porque si no, te vienes un poco abajo o te viene el otro encima, ha querido cortar el partido, pero bueno, hemos conseguido ganar y estoy muy feliz. Hemos hablado antes del partido, estabas con mucha confianza y me has dicho, bueno, paso a paso, pero al mismo tiempo me has dicho, pero quiero llegar hasta Titín. Hombre, por supuesto, eso es el objetivo principal, ¿no? Siempre hay que ir paso a paso, partido a partido, te puedes ir a la primera casa también, pero bueno, la competición me encanta y ahora mi objetivo es el siguiente y ojalá lleguemos a Titín. El siguiente, si no me equivoco,